Ka civil hospital ni ka janmir ka lapin syai halor ka jingkla jongkoi ka longkumi na per kse hadian balami ka jingkan tok ka bajur ya ketika jaka sumar. Ya kani lapin syai da Dr. Andreas Dakar in charge jongka COVID unit ha civil hospital batru na ka Dr. Si Marbanyang. Ini longkumi na tersat ki admit i haka khatatre ko guna bandriu wa afwe haka por arlefsan janmit ti iwan bat ka komplain ba at kemet no i dunas nam tha yat bro ko kemet nata kabipil ka kiu mo te i dunas nam ha bat te ki de treatment ba de ban ai ta hai te ka kamjungi hani ka kai ka bangile ka deba sha bangin admit patient nunu patient bangi advice ban alle admission ni tes ada ka RAT mo ka rapid antigen test ada ka rapid antigen test kalong positive dan ni shift yo nang pang support covid-19 mentala da ka rapid antigen test kalong negative te kini hinopang ni admit siya kanikan non covid site no sekolah sekian ke wat ke mana tiada lagi numpang ke bom dan covid. Jika report jong ini i kong ke hatrik ke RAT kalau negatif. Mo, te Henry wala kataro ki doktor ki bapak pai itu lah admit i apa female surgical ward teman tangi buat ke female medical. Telah admit i itu but Henry wala kataro nomor bai kham sitom ka jing dunas nam islam sitom badin muslim i ya ka arfu tarik ila phana sa ko ikatas ka trunat ban confirm no ka kamlo more sensitive te ngila phai ka tru kila phai ka trunat but kani ka trunat ka wan negative te inda hadin ka arfu tarik ini kong i kham sitom susu i sedang ban sitom ban regmen CME te la shift no i isha ICU haka arfu tarik Afitrik naik bandrio. Te hang tu ke mana nak imlak tu bana impinje, nama kapen ibu idon di panghau kelai. Mana nak senam nak senam bengitas, bana ki ultrasound batas kapen ibu ini kong idon di panghau kelai. Te lasif ni isa ICU, bad haka afitrik imlak tu bana impinje haka afitrik. Te glale eki badan kam, bad haka afitrik kila ai blood transfusion ni. Dadap ai blood transfusion nang tak kila le ya ka dialysis haka arterik kebenikong dan nongtu haka arterik impact imtit beriu bagi sistem medicine te kila le dialysis biang batru kila haka arterik kila haka arterik kila advice banle ayu teknika RT-PCR haka arterik dan te kaja pada kebesusi ba syabaniu aka RT-PCR report ka afsaltrik ini kong ni karena kumbah kapal sifo step mo sifo je te sifo i kham sitom jor bad hadin kato i karena te wangar tip ikan ka kes hadin ke kembali BJA dengan ayam yang tim no district baka kes ke balak hap kalau RT-PCR positif. Pi teban ong baleng ibu apa kanon COVID site kena kalau nomor akli kita sekilong negatif. Te mo lalong misguided na dakatas bangi habat bu iha nagko. Yang tu kat RT-PCR pak ngitip ini ka RT-PCR ke kami support kan dia bangi report. Te ni report na hadin ba ilakla. Yang tak percaya doktor gatri di kes dan honi percaya ni te kaiga nga kani kaiga baja mo la banile antigen test tang sitengen tar sempote patient undan kaman apte regisni public un ap sabar un regisni dan ti na ta kadang ile na pung ka screening in sa picture sapo in sa segimi test ko ba ke ba khansela ta shubu ubri wan dap sedam no shubu ubri wan dap sedam jahwa ne kanu ka sign ka bangi suspect ile kono ile so RT lada ka shubu tu bri umla ban abe ka RT report ro ni admin ni don ko ga ward ha ka bangi on ka observation ward ni bu tu no pang tu
Subuh ka RT ka test kawan negatif, but still ngampat nang convince. Nang pai ka tunat nang bu nang pang tu, nang ai oksigen nang ai treatment badai, like nang ngampat sedang ke COVID treatment, sedang di treatment ke oksigen jadi tak ke bidang kang, kadang du VPI trip ai. Lada kawan pada tunat positif dan ngin shift ya una ka tu kawan sa COVID sa. Telada ulang negatif pada nang tu observation ward ngin sa shift sa non COVID sa. Kasangil ya. Uno barang suspicious subuh wan supo ada yang wan dak sedang nang ibu sa observation ward. Ada do yokin pada ni sa. Te ini pada long sa kan atas arsin kalau negatif. Te balai kawan tip kawan dah mang lo ka ka. Maybe oportes ning kong kadang ka viral load kaduna tes kalau negatif. Teka abang khang tu kenyang kha pada hadian hibun apa. Ni menang data ya. Sakawai kini new strain fi ki escape ki test ni menang itu. Kalau Iran hi studies ke bagi suspect ki new strain they may escape kini kita sini dan kita. Maybe you have the test mai then. Long kita di studies kita tak ni. Dia kerat mau ni rapid antigen test tambah kalau negatif. Tinggal ada medi keba hadian beri ni habanne dialysis ni habanne sakoi ketas keturunan ni supaya akan confirm boleh kam serius kemudian kita taruh kalau negatif tinggal masa ICU hata tinggi kam long serius ngira masa ICU namai dan kamar oksigen ni ngira dialysis tinggi ibadah drop kesan-kesan ke SpO2 tinggi orang habis yang sakoi ketes buat confirm dia akan fulai trek yang ada ketes dia dah ketes di nomor ka pumuong isa ni RT-PCR kamslam punya mo di nomor bagi arli kites kilong negatif di na takadang ilang batay ulok mo yung ngapit sini tiniki arli kites kilong negatif kawai ketes ngidang tingin paktikena lano la kadang ke positif ni kadang negatif ila dapat tai syai ulak bu uru na suthu na takadaw namar bagian trip kum kubit rung yung sundan namar ba namar arli kites kilong negatif de la suthu hiam te hakata kajing sem kites pa ki bahiyeng namar na isho bujir ayah hadu la bujir ni patra ulungi na takadaw ni haban ai no kamette dan kata kawan ka RT-PCR pada hadian kan. Karena biji kawan kan dia ka report jangka. Orang lain mengalai lai sakau ni betul distrik. Tengah kai kanan kembali biji. Nama ki distrik Maria Maria ki penting yang buat ba kakis ke ba kira pelat nampak civil hospital jadi ya positif. Maka dia ni pelat around Sibiji sakau. Sibiji ya. Sibiji sakau. Nama layak nadu sipo biji.